Billy the Kid hi American always gunfighter lar takania. Kumsanga zaria somsari pariata New Mexico territoria Lincoln County in Dona Khana tela mi pariat athatani. Billy the Kid alai a ming hi Henry McCarthy ania. Kumsanga zaria somnga pakwa khan Manhattan New York khopuya laupianga. Anau panlai na pai na thi sana anu hian pasal dang aneya. Wichita Kansas san pemta a. Kumsom palimi lek ani in anuin athi san leta a chuta tangchuan no pangruk ruk ching alo ni ta a kumsang kha zariat somsari panga khan eitura ruwa thlanga hnuwa athian pa George Cipher nen Chinese door andoka thomhno le pistol pani anruwa man an ni in zel bang azut taran maya ni ni hnuwa zela tangin atlan chuaka apahron azong chuaka a hne na omta a apahron thil thomhno le silai aruk sakle wangin no chua anitani Arizona territoria kala miransa sakor enkol tu Cowboy aṭanga a hlo muang ang chu poisa khelna ta na tlak ral zovek zela anhuwa ranchar ming thang tak Henry Hooker nena sakor puna bok chu athok le ta heti la hian misol ming thang Scottish mi US Calvary sipayatanga an banto John R McKinnon anin charta hemi te pani hian US sipai mun pui campgrana sakor te chu an ru thina heti la hian Billy the Kid chu a mel alang no panga a faya a mui mul aziat fai liau reng boxia kit an trim tia mi hriat alo hlo ta hle ani kumsang ka zare somsari pasari khan Billy the Kid chu bonita khuwa saluna aum lain an khothir chair Francis Windy ka hilnen an tongkam ain bat suala anin nialta a anin hauta chiam maya anin sualta a Billy the Kid revolver chu anin chu ta a Billy the Kid chuan asilai chu alo phoi mana akap ta akap hlum ta der maya no pangte si tual that tu alo ni ta ni Billy the Kid hi atlan bova a hnu loka alo let le a chu chu mana ni a sipai mun pui campground guard house a hrena ni a hetatang hian atlan chuak le ta mai boka sakor arua Arizona territory tangin New Mexico territory lama tlan chele ta konga chuan Red Indian Apaches hovin asakor chu anlo chu saka ke in thui fe akal alo ngai ta ko hnaiber Fort Stanton chu chaw tak chungin thilova ruangin a thleng thei shama a mel hriat misual Paul Seven River warrior ter Jones Steina chuan atluluta Jones anu Barbara chuan alo in koldam le ta ni Adam thatvele sipai mun lui apechi te zoa kalin bong ruk ching misual rual te zinga tel le tangala Lincoln County a bong tam tak vul tu Jones si suma bong an ruk sak thina ni New Mexico a le nu hian Billy the Kid chuan English sumdong mi le bong rol vul tu John Henry Tunstall nuaya Cowboy na athoka ana thona mun hi Lincoln County Rio Felix ania John Henry Tunstall le asum don puitele Lawrence Murphy James Dolan le John Riley te Poldin Irish American sumdong Paul hi sumdon na chungchanga anin ti thiam lova anin hal em maya Ukil Alexander Mixuen chuan Irish American sumdong polami James Dolan na paisa dollar sang riat lai mai aba a Ukil Alexander Mixuen chuan heta aba hi Tunstallaran rola tanga dollar singliman hu lak sakturin court order chu Lincoln County Sheriff William J. Brady ne na pe a Sheriff William J. Brady chuan danle thupek keng ko tura amiroi te chu Tunstalla bongte kai sakturin atir ta a he chanchin hi hria in Tunstalla chu abong vul narama chuan ama chawin silai kengin avakala Sheriff miroi zinga mi pakhat chuan Tunstalla sakor chunga achuang lai chu a oma tak akap tamaya Tunstalla chu sakor chunga tang chuan atla a midang pakhat chuan Tunstalla silai chu ala loka ama ka hlumnan chuan a mang tamaya hetatang hian Lincoln County a sumdong Paul pani te chu anin dota a he in dona hi Lincoln County in dona antitani apu Tunstalla an tha sakta ka wangin Billy the Kid le athian pa Dick Breyer te chuan
Sheriff Brady le amiroi te chunga phuba lak ngei an tumta a Lincoln County Justice of the Peace John B. Wilson nena tungin murder waran an la sau sawa chuti lai chuan sheriff le thopui te jok chuan bili dakit le a thian te chu an man ta hlau zoka bili dakit mel hriat Deputy US Marshal Robert Winterman chuan bili dakit te chu a chan chuaka bili dakit te chu Lincoln County regulator an telta a manlai America ram khothlang lama chuan Cowboy fanglai hun chuan bong nei tamtele sumdong te hian anma ni venghim tu tur Cowboy rual an ruai thina heng an miroi te hi regulator an tia bili dakit te telna Lincoln County regulator te chuan apu tanstal thattu nia an rin hlel mi pani Frank Becker le William Morton te chu an mana tlan chu an tuma wangin an kap hlum ta ni kumsang ka zariat somsari pariat April ne khata regulator James Friends Frank McNabb John Middleton Fred Wade Henry Newton Brown le bili dakit te chuan Lincoln Kholaya Sheriff Brady le a deputy palite an lo lampuna Sheriff Brady le a deputy pakhat George W Hinman te an kapluma anin kana hian bili dakit chuan amal puya hliama tuara April nili tu ka Blazer Mill bula regulator le Buffalo Hunter Buckshot Robate in kana a Dick Breyer le Robata te hi an thi bili dakit chu mi pathum ka hlum thu boy siam sakni in aman na tur thu pek ti chuanita a ti chuan July ni som pali choni jana tang chuan Lincoln khua in hal tak pol pani te chu khochunga in do tak tak turin anin puat sai ta hloma Maxwell le the regulator mi somnga emo somruk emo rual chu Lincoln khochung in sang anin zar pharta a Maxwell ina chuan bili dakit Florencio Chavez Josh Chavez Jim Friends Harvey Morris Tom O'Faliet le Ginio Salazar te antoma Paul Dang Marin Chavez le Doc Scarlock te le akai hruai te chu saloon pakhat chunga an khom boka an in epta a July ni som paruk alo thlen chuan Sheriff Ruathar George Pepin chuan silai kap thiam mi engemaw zat chu Maxwell veng tu kap torin atirta a Sheriff tir silai kap thiam pakhat Charles Crawford chu ka hlum ani ta hlau zoka Sheriff George Pepin mang ang chuan asilai kap thiam te chu a hnung tol tira Force Stanton Commandant Colonel Nathan Dudley nena tranpuina adil ta zoka ani chuan atir chuan anin kara telve adu vaklova a hnuwa ero chuan asipai te nen Lincoln khua an panta a bili takit te pol ni lo zok Murphy Dolan te pol atranta zoka July ni som pakwa zir top zana anin kapta a Mixwena le apol te tomna in chu an hal saka an boy phili noi la hian Alexander Mixwen chu Robert W Beck uitan akap hluma Robert W Beck uithi bili takit chuan akap hlum vele ngalani bili takit le athian pathum in ka na dam khochuak te hi Mescalero Indian Agency a anom lain he agency mi Maurice Branson chu thania bili takit le athian pathum te chu tual tha thu boy siam sak an nia a that tu chu Constable Atanasio Martinez aniti finfi ani hnuwa bili takit thian pathum te chu tual tha thu boy an sut sak le a bili takit tual tha thu boy ero chu an sut ve talavani US Marshal John Sherman chuan October thla a bili takit tiam lovin Lincoln County in dawna tel songsong ngai dam ani thuwa puanga kumsang khazariat somsari pakwa October ninga a bili takit le athian pa Tom O'Faliet te chuan attorney Huston Chapman an kaplum lai le ruang an halai an enva hei hi mita mututen an soida an chuan Jesse Evanson silaya tin chungin a en luitir ani anti annuwa bili takit chuan Governor Lew Wallace nena lekha thonin athil ti sual ngaidam ani don phot chuan Chapman an tha dan chip chiar hril vek ain hom thu ziakin a hriat tira bili takit le Governor Lew Wallace chu Lincoln kongkhar in kharkipin darkar khatlai antitia Governor Lew Wallace chuan grand jury ma athil ti sual zong ain pon 5 vek chuan asual ngaidam ani tur thu a hrila ti chuan bili takit chuan Sheriff George Kimball mi roite chu ain man tirta a zela tangta a cholkar engemaw zata liam hnuwa chuan bili takit chuan Governor Lew Wallace athu tiam chu a ring hlelta a zela tang chuan atlan chuak le ta ni bili takit chu thil sual ti lama ain nam hnoi tawak lova kumsang khazariat somriat January ni soma New Mexico Fort Summer Hargrove Saluna mikhol pakhat Joe Grant chu akaplum le a
anin ti boy dan le anin ti boy chan hria tanilo kumsang kha zariat somriata bili takit chuan sheriff deputy James Carline noya na athoka a thiante rodabaf le Billy Wilson tenen an tlan chele a James Carline le apolte chuan an uma Great House ransa andang beta Billy takit chuan minman don ai chuan Great House hi kakaplum don ati tamaya anin beta a chuti lai chuan Great House chu tukver tangin azuang chuak tamaya voithum an kap zuya an kaplum ta dera tu James Carlyle le apolte le Billy takite chu an kap le ta chiam maya James Carlyle le apolte chuan an lu chho thei bik silova an beidong ti ngai na shelo chuan an hosan tangota Billy takit le a thian te chu an tlan chuak le thei ta ni hemin hnu lokhian Billy takit Rodabaf Wilson Charlie Purdy Tom Pickle of Aliet te chu sekor chunga chungin Fort Sumarkua an tlan luta pat gareta roi Cowboy ho chuan alo chang ru renga anin kap ta a of Aliet chu an kap hluma midang pathum chu liam tur lovin an man ta veka Billy takit chu tual tha thu boy siam sakin Mesilla New Mexico a achung thu ngai to ania kumsang kha zariat somriat pakhat me ni som pathuma khai hlum turin an rel ta a achung thu an rel fel nu chuan Billy takit chu Lincoln Zela bok an son le ta a April ni som ni pariat tlai lama chuan sheriff Garrett chu chia khonin huit oksa akal hlana ni a zel tang panga de chu deputy Bob Olinger chuan cho ei turin a hruai chuaka heti lai hian deputy James Bell le Billy takit te chau chu zela chuan an oma Billy chuan zunram thiar chuan lamin pona chhuwa zok adila a chhuwa puita a an lut le chu Billy takit chu akal chak le a pintan kila alo tom ruwa a han kaf chu alo hlip mana James Bell lo lut chu a hmaya tak a han kaf chuan alo hlap vak maya anin pom chila Billy chuan ama veng tu James Bell revolver a chu a phoi chuaka a kap hlum ngala atlan chuak le ta ni ake chu thir khai dia ta thlun alani sia sheriff Gareta office a chuan aluta veng tu Olinger shotgun silai muthun sa chu a hmufua ala a inchunga omek Olinger chu a awaka Olinger lo dak chu Billy takit chuan alo kap thora a kap hlum le ta dera darkar khatnuwa akea thir khai dia ta hlin na chu hreipuin a chek chuma atlan chuak le ta ni Governor Wallace chuan Billy takit lumana dollar zanga atok tap ta a thlathum lai hnuah chuan sheriff Garrett chuan Billy chu Fort Sumar che vela a om ti lo hreta a kumsang kha zariat somriat pakhat July ni som palia Lincoln khuwa chu sanin sheriff Garrett chuan Billy thian pa Pete Maxwell chu a ina len selin thuka chang a soipuita a reitak antitia zana chuan an pani in Maxwell munna pindana thima an thut lai chuan rin lo takin Billy takit alo lu thut maya pindan athim sia Billy chuan Garrett chu a mufia theilova tunge ani a hrelowa apuak ruk a phoi wata nunglama tolson chungin Spanish strongin tungei ni ati tur tura sheriff Garrett chuan Billy takit o chu alo hre chiang ro pui mai sia apuak ruk a phoya voi ni akapa alung chungzona tak akafua athita ni athi hian Billy takit tialar Henry McCarthy William S. Boni hi komsom ni pakhat mi chi alania athi hnu hian ti tia tam khop maya hemizan hian Billy hi athi tak tak lova atlan chuak theiani antia annuwa Billy takit anga in chal mi tam tak anron chuak boka anin chalang chu anni lem lo hlom aniang aka plum tu sheriff Garrett chuan Billy luman dollar zanga lam turin Santa Fe New Mexico avakal tawang fanga Billy takit luman toktar tu governor Wallace o acting New Mexico governor William G. Richuan luman dollar zanga chu alo pedu ozong talo maya Las Vegas Mesilla Santa Fe White Oaks le New Mexico a khodang mi puite chuan sheriff Garrett lom manatan hian tho lom an tho khoma dollar sang sari atling khoma ni Garrett thi hnu kumkhat le ni lina a New Mexico Territorial Legislature chuan dan danglam tak siamin Governor Wallace alo tiam angein Garrett hnena hian Billy takita luman dollar zanga pek turani ti dan an siam pha ta ni oleka kha Billy takita chanchin an zia dan che khatani a zia dan sang sang oma arem chuan Billy takita chanchin an zia dan then khat adang tepo kanron tile turanga yang